Hello. Hi. Amakuru yawe. Nimeza cyane. Umeze neza. Ko. Ndi kumwe na Shakira K. Shakira K. Alright, Shakira K. Hano mu ntoki zanjye mfitemo itel A70. Urumva? Ni telefone ifite big screen with dynamic bar. Urumva? Ifite internal storage ya gigabyte 128 ikagira na RAM ya gigabyte 8, right? Urumva idakubiye. Okay, ndashaka guessing price yayo and then wititwara ibi yawe. Nange ngo ni iki ni itel. Itel A70. Si ukugereranya? Uragesinga nyenda ndashyira hagati mvuge ngo nanga nahanga nayo ya. Yeah, ndashaka exactly nyine price yayo. Price yayo. Like ni nka 350. 350. Wrong. Andi mahirwe. Okay. Ni 240 gutyo. 240. Wrong. Nese utakunga ngo ndi hafi cyangwa oyo uracyari kure. Ndi kujya muri menshi. Okay. Irgiye bite? I'm sorry. Iyi telefone A70 igura amafaranga 95,000. We out.